دما خوش به بینرین هجا ایرو ده چله 2022 جه روژان جه روژا دوشمه بویا رو گشتدانی هری سرکه و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه امی حول بدن ده نوا 20 قنوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا لکازاخستان هفته که زور و زحمت در باز بو تیدا 164 کس هاتن کشتن و در دورا 8000 کس جی هاتن بنجاف کرن سرکمار جمعت توکایف هرساگل آل دیجی زیده بنا بهای سوتمنیه جی وکه هولدانا داربه بناف کرد. دودی چله لکازاکستان گل لدیجی زیده کرنا بوهای سوتمنی داکت میدانان. جوی روژه و لسرانسری ولات تفنین اینترنتی هاتن برین. دناوا دمه که کورت خوا پیشاندانین کل چند دوران دست بکرن بلاف بون. خوا پیشاندر لهین باجارین ماسن جبو دمه که کورت آواهین حکومت خستن بن کنترول خواه. هین آواهی هاتن شاوتاندن. جبر کو هر ساگل زیده با حکومت نچار ما کو دست جه ارکا خواه برده. Я возглавляю штаб контртеррористический, статистику настоящие. سروک دولت قاسم جومر توکایف جی روشا آورترا گهاند. توکایف بگوتنا 20,000 اشقیا ایریش آلماتی کرن فرمان دا هزین لشکری کو به هشیاری گله تروریستان برشینن. پشتی وی فرمانه هزین ارتش و پلیسان بتوندی برسف دان خوا پیشانداران و او یک ریل بر شهر وکر. لگوری داخویانیا وزارت تندرستی دبویران دا 164 کس هاتن کشتن به هزاران جی بریندار بون. وزارت کاری هندرجی اشکره کرد که حتی نها 7939 مروف هاتنه بنچاف کرن. سروک دولت توکایف مرنا مروفان وکه انجام ایریشین تروریستی بناف کرد و شینا نتوی را گهاند. لگوری ادعاین سروک کماریه دناوا کسین بنچاف کری ده گلک مروفین بیانی هنه. Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу. دوی نافبری ده سروک دولت توکایف دوباره ادعا کرد که خواه پیشاندان پروتستوی جعالی کومین چکدار و هاتیه بریوه برن او ها گوت. یا هاتی کرن هولدان داربهی بو. توکایف کشتن 164 کسی جندیتی و هات و ادعا کرد که هزین اولکاری و دستور ندن خواه پیشاندان آشتیانه. سروک کازاکستان دستوردان هزین دولت لخواپیشاندان وکه تکوشینا لدیجی ترور بناف کر او گوت و او یک بسرکفتن به انجام ببه. لالی دن درکت هولیک و پیشتی تپساندن خواپیشاندان انگل توکایف دو پای بلندن هزین اولکاری جه ارکاوان دورخستن. بریا نهاجی بی ادعای که خیانت دوانگیریه توکایف شف استخبارات کریم ماسیموف جه ارکاوی گرته بو. سروک دولتی روسی ولادیمیر پوتین ادعا کرد که کازاخستان بویا آرمانجا ترورا نافنتوی پوتین پیام دا که اوی لحرمی ری ندن شورشن رنگین او گوت ریچخستنا پیمان اولکاریا کلکتیف و ریل بر هولدانین دیگدانا آرامیه بگیره. پشتی بلابونا خواه پیشاندانین پروتستوی سروک کازاخستان قاسم جومرت توکایف بانگا دستوردانی لروسیه گیری بوم. لسر وی بانگی به هزاران لشکرین دبن فرمانداریا ریخستنا پیمانا اولکاریا کلکتیف در باسی باجارین کازاخستانی بون.
Têkildayê rewşa Alos a li Kazaxistanê rêxistina peymana ewlekariya kolektiv civînek darxist. Tokayev îdia kir ku piştî aramî li welatê wan misoger bibe wê erka hêzên Rûsyayê bidawî bibe. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin jî îdia kir ku Kazaxistanê bûye armanca terorîzma navnetewî û ev peyam da. Bê aramiya li welat ji aliyê hêzên derve hatiye bikaranîn. Divê were zanîn ku rêçxistina peymana ewlekariya kolektiv wê destûra vê yekê nede. Em ê nehêlin ku li herêmê şoreşên rengîn pêk werin. Belê ji alozîya Kazaxistanê em bi alozîya vê carê Ukraynayê dewam bikin. Bi armanca çareserkirina alozîya Ukrayna, doh danûstandinên Amerîka û Rûsyayê li Cenevê dest pê kirin. Berpirsên şandeya Rûsyayê Sergey Ryabkov eşkere kir ku hevdîtina pêşî ya aliyan nehêsan bi o got, tevî vê yekê jî em di mijara peydakirina çareseriya di navbera her du aliyan de ciddî ne, danûstandinên wê îro jî dewam bikin. Bi mijara alozîya Ukrayna hefteya diplomasiyê îrofermî dest pê kir. Ev trafîka ku weke hewildanên zor tê binavkirin, di navbera Washington, Mosko û Brukselê de pêk tê. Duh êvarî bi vê armancê li bajarê Swîsrayê Cinevê şandeyên Amerîka û Rûsyê kom bûn. Потрясающе, замечательно. А конкретнее? Мы Cîgerê Wezîrê Karê Derve û Serokê Şandeya Rûsyayê Sergey Ryabkov hevdîtina pêşî weke zor bi nav kir û got. Nîqaşeke bigirêk di navbera aliyan de dest pê kir. Divê were zanîn ku ev danûstandinên wê nehêsan bin. Lê tevî vê yekê jî ciddî bûn. A girîng ew e ku ev dema ji bo me hatiye veqetandin baş bikarbînin û bi tiştên vala re mijûl nebin. And those of us who haven't served in Afghanistan ourselves. Berpirsa şandeya Amerîkî, Wendy Sherman jî ji aliyê xwe ve civîna pêşî ya her du aliyan wiha nirxand. Amerîka wê piştgiriyê bide rêgezên navneteweyî, bi taybet jî di mijara aramiya herêmê û rêzgirtina ji bo azadiya biryarên welatan. Sherman di vî warî de îşaret bi wê yekê kir mafê Ukraynayê heye hevalbendên xwe hilbijêre û daxwaza endamtiya NATOyê bike. This morning, Di vê navberê de Wezîrê Karên Derve ê Almanyayê Antonio Blinken jî beriya danûstandin dest pê bikin Rûsya hişyar kir û got. Hewildan hene ku alozî biriya diyalog û diplomasiyê were çareserkirin. Li gorî helwesta Putin a li dijî Ukraynayê wê Amerîkayê jî riya xwe diyar bike. Russia's aggressive actions are Приветствую вас, господин президент. Danûstandinên Amerîka û Rûsya wê îro jî dewam bikin. Di hevdîtinan de wê daxwazên Rûsyayê werin gotûbêjkirin. Lê ji niha ve diyar e ku wê ev mesele bi hêsanî neyê çareserkirin. Lewma Amerîka û Ewropayê li dijî daxwazên Rûsyayê helwest nîşandan. Good morning, President Zelensky, dear Volodymyr. Vêgavê tişta ku Rûsya herî zêde lê dijê mijara endamtiya Ukrayna a NATOyê ye. Amerîka jî vê daxwazê weke mafekî rawa dibîne. Ji ber van nakokiyan çavdêrên diplomatîk ne li bendê ne ku ji van hevdîtinan çareseriyekê derkeve. Berova jî dikare rê li ber hilweşîneke mezin veke. Belher Tahran jî peymana hîna ji peymana nuklerî ya bi welatên Rojavayê re bihêviye. Berdevkê Wezareta Karên Derveyê Îranê Seyd Xetîbzade diyar kir ku di danûstandin li Vyanayê de pêşketinek baş heye. Seyd Xetîbzade li Tahranê civîneke çapemeniyê li darxist got, bûyerên niha li Vyanayê diqewimin encameke hewildanên aliyên hemûyan ên ji bo lihevkirineke aramî û ewlehiyê ye. Xetîbzade got, di çar mijarên hatine nîqaşkirin de pêşketineke baş heye. Rakirina pêkanînan, pirzgirêkên nukleerî kontrolkirin û wergirtina garantiyan. Berdevkê Wezareta Karên Derveyê Îranê anî ziman ku di mijara nukleerî de pirzgirêkên cuda yên girîng hene ku bêne nîqaşkirin û got,
بله ده گلک نقطه‌ان ده ما انجام بدست خستنه او اگر نیتا آلیین دنجی باش به و پیشکتن به پیش و بچن. دولتین یکبون آمریکای جبر کو به رنگ که یک آلی سال 2018 جه پیمان نوکلری وکشیا به رنگ که نه اکثر تولی هفدیتنین لیویانایی دبن. لعراقی پشتی هلبجارتنا پیش وقت یا جوتمها بوری پیک هاتی دو سروک پارلمنتوی هاته هلبجارتن محمد حلبوسی به پرانیا دنگان جارکدن جبو سروکاتیا پارلمنتوی هاته هلبجارتن نهاجی لپیشیا پارلمنتوی هلبجارتنا سروکمار او ارکدار کرنا حکمتا نو یا ولات هیا. ده پشتی هلبجارتنین پیش وقتین عراقی جارا یکم پارلمانتوی عراقی جوینا خواه دمان نول دار خسته. پشتی کود چارچوویا هماهنگی شیعیان ده نوی 88 پارلمانتران هاته پیشکش کرن و وکا کما هری مزین یا پارلمانتوی خو نشانده. کما صدر که 76 پارلمانترین ویهنه جبو حکومتی زندین خواه بادایه. پارلمانترین هر دو آلیان لدردورا سروک دمکی پارلمانتوی کمبون و آلوزی درکت. جبر آلوزی سروک پارلمانتوی تندرستی خواه نباش بو و او راکرن نخوشخانه یه. پشتی وی جوینه جاره کدن دوام کر و محمد حلبوسی بده 3 دنگ جارا دویمین بو سروک پارلمانتوی عراقی. محمد مشهدانی جی 14 دنگ آنی و 14 دنگ جی والا بون. ده هلبجارتنا سروکاتیا پارلمانتوی عراقی ده حاکم زاملی بو جیگر یکم ای سروک پارلمانتوی عراقی. لگوری یاسای عراقی دوید ناوا 15 روزان ده سروکومار عراقی جنوبا وره هلبجارتن. پشتی رژیم بحث لگوری پیمان دنافبر عراق و هرما باشور کردستان ده دوید سروکومار جهرما کردستانی وره هلبجارتن. حتی نها جلال طالبانی فؤاد معصوم و هری داویجی برهم صالح بو نصر و کومارین عراقی. لهرما کردستان جی لگوری لحف کرنا دنافبرا پدکه و ینکه ده دوی سر و کومار جی ینکه با. لیتوی وی جی گلک جرام پدکش بو سر و کومارتی عراقی نامزد نشانده یه. لگوری پیمان دنافبرا پارتی و هریمان ده حیانها جی ینک نامزتین خوین سروکاتیه ین سروکومارتی دیار نکریه. لیرایدارین ینک دبیجن و جارک دن نامزتی وان برهم صالح با. پشتی کدناوا 15 روزان ده سروکومار عراقی هاته هلبجارتن و سروکومار کما هری مزنیا پارلمانتوی جبو آواکرنا حکومتی ارکتار بکه. تاوی هینجی آلوزی لسر کما هری مزن آل پارلمانتوی دوام دیکه لیدان و ستندنا دنافبر آلیین شیعی و سنیان ده هینجی دوام دیکه. لگوری جوینا دوه یا پارلمانتوی هماهنگی شیعیان نوی 88 پارلمانتران هاته پیشکش کرن و وکا کما هری مزین یا پارلمانتوی خو نشانده. لکما صدر جی کو 76 پارلمانترین وی هنه خو وکا یکم کم دبینن. انجامین هلبجارتنین ده جوتمها 2021 تفگرا صدر کو به سروکاتیا مقتدا الصدر 73 کرسی به دست خست. پارتیا تقدم یا به سروکاتیا محمد حلبوسی جی 37 کرسی به دست خست. جی 25 جوتمها 2021 هرسا گل سودانی یا لدیشی داربه لشکری قد کم نبویه دو دیسا به هزاران کس جبو ریوبریه که سیویل ورا آوا کرن دا کتن قادان جبر دستوردان پولیسان خواه پیشان دیرک هاته کشتن. نرازبونا گل سودانی لدیشی داربه لشکری دمها سیانده دوام دیگه. جه داربه داوی یا 25 جوتمها 2021 و ایدی وکه کونشوپیه که هر روژا یک شمه خواه پیشاندانین گرسی پیکتین. دوه به آرمانجی لپایتخت خرطوم به هزاران کس لکولانان بون. وکه هر جاریج دستوردان هیزین لشکری کو بو صدما شردر بکوه. جبر بکار آنینا بومبین غازی چالاگر لکولانین پایتخت بلاو بون و ری لچونو هات نیگرتن. هاتا گوتن ده انجام ایرشا هیزین لشکری ده خواه پیشان دیرک هاتا کشتن و گلک جی بریندار بون.
لنیویورک آگر به آواهی که کت نهج زاروک هری کم 19 کس مرن ریبرین باجار جی اف یک وکه یک جه شواتین هرین گران این باجیر بناف کرد. لطاخه برونکس یا نیویورک آگر به آواهی که کت شارداریا نیویورک اریک آدم بویر وکه یک جه شواتین هری گران این دیروی که پناسه کرد. ده بویری ده نهج زاروک هری کم 19 کس جیانا خوش دزدان و 63 کس جبرین دار بون. پرانیا کسین جیانا خوش دزدان جبر دو فتسین. رایدارین آگر کجی دیار کرن که جبر آموره که گرم کرن آگر به آواهی کتیه. آگر کجین که لگوری دما حرمی ساعت 11 ده گهشتن جیه بویره دسپیک راگاندن که نیزی 30 کس بریندار بونه او دناوا 2 ساعتان ده شوات خاطیه کنترول کرن. شواتا لآواهی HLM آج 19 قاطی رودایی جعالی تیمین آگر کجیه و بقاسی 200 کس تده خبات کرن او آگر هاته و مراندن. چارشما بهوری جی لفلیت فلایی جبر آگری به آواهیه که 8 قاطی کتبو ده انجام ده 8 جی 12 کس مربون. لمیانمار آکو افنیزی سالکی ارتش داربه لی پیک آنیا دوزا لدیجی سروکا جرک هاتی گرتین پیک هات به هنجتا نلریتیان جزای 4 سالان لسروکا میانمار اونگ سون سوکی هات برین. اف یک جه دوزا کو درباره سوکی کو به ریا داربه یکی سباتا 2021 پیک هاتیم. دادیه که لپایتخت نپیدو 4 سال جزای گرتیگه لسوکی یا 76 سالی بریم. اف جزا جی به هنجتا اتخال و درباز کرنا آمورین تلسیس و رادیویان پیک هات. سوکی ده 6 کانونی ده جبر تشویق کرنا سرهلدانان گل و بمپیکرنا قدخین جبر کووید 19 11 جه سوجین جدا خاطه دارساندن. ده انجام ویکی ده جی 4 سال جزای گرتیگه لی هات بو برین. لمیانماری یکی ثباتی ارتشی لدیج حکمت ولاد داربه آلشکری پیک آنی بوم. وزیر اوره و برین این ولاد جکار هاتن گرتن اوپرانیا وانجی لزندانانن. حتی نهال ولاد نیزی 1300 کس جعالی ارتشا داربه کار و هاتن کشتن. بلوینرین هجا گوهرین آفهوایی لجهان ایدی باندور لهر تشتی کریه دمسال هاتنه گوهرتن هشک سالی زیده بویا او چیاین قشای جی یک بیگ دحلن جه شورشاب شسازی یا لجهان حتی نها بیتری 2.5 میلیارد تن کربن دی اکسید در بازی اتمسفری بویا اف یک جه همو جبر هرسا دولمندی او پارا که هین زیده تر یا مروان چه بویا جوی دانه تنی 500 میلیارد تن جه آلی دولت یکبین امریکای و هاتیه شاندن. امسیونین کربن دی اکسید که دبلافکرنا گازا سرای ده خودی پارا هری مزنه پرانیا بریا سوتمنین فوسیل لاتمسفری بلاف دبه. هولدانین جبو سینوردار کرنا بلاف کرنا کربن دی اکسید دروجاوا جیهانی ده دناوا مجاری هری گرینگ دنه. اف یک ده جوینا بلند آگوهرینا آوهاوا یا کوب 26 هات نقاش کرن. دوی ولات حتی سال 2003 امسیونین خویین گازی نیفچو کم بکن دا کو بلندبونا گرماهیا گردونی ببینی یک بهنو 5 پلیده بهله. لگوری لیکولینا گوهرینا آفهاوایا 2021 وقفا زانستین فیزیکی یا کجالی پانلا گوهرینا آفهاوا یا ناو دولتی هاتا آمده کرن گرماهیا گلوبال دناوا 2000 سالین ضویده جبر باندورا خباتین مروفان بریجه کبلن سیده بویا. ده
2019 د اتمosfêrê de gazên karbonê gihişt asta herî bilind a 2 milyon salî. Her wiha di heman salê de rêjeya gazên serayê yên sereke, metan û nîtroksîtê li gorî 800,000 salên dawî jî gihiştin asta herî bilind. 13 welatên di tabloyê li jor de xuya dikin. Ji 1805 ve sedema ji siyan duyê parên belavbûna karbondioksîtê ya li atmosfêrê ne. Li gorî malpera Carbon Brief ku li ser guherîna avhewayê lêkolînan dike, dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji sala 1805 ve 509 milyar ton karbondioksîtê berdaya atmosfêrê. Ev yek ji sedî 20 rêjeya karbondioksîtê ya cîhanî ye. Piştî Amerîkayê, Çîn bi 11 ji sedî di cîhanê de welatên herî qirêj ê duyemîn e. Piştî vê yekê Rûsya ji sedî 7, Brazîlya ji sedî 5, ev gazên ku hawirdora cîhanê dipêçin, rê li ber ronîkirina tîrêjên rojê digirin û dibin sedem ku germahî zêde bibe. Bi bandora zêdebûna germahiya navîn, çiyayên qeşayê dihile. Ev yek jî dibe sedema kerasetên xwezayiyên mîna baran, lehî, şemitîna axê, şewat û herweke din. Berî bînerên hêja nûçerî me bi dawî bûn, her şad û bextewar bin.